खामानि मावनो थांनायावनो गुबुन रायजोआव गोमादों बाक्सानि सासे लाइमोन। खामानि मावनायनि असिलायै ट्रेनजों थांबाय थानाय समावनो गुबुन रायजोआव सासे लाइमोना गोमानाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि मसलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय लखिमपुर ए ब्लक गामिनि बदन हालैनि फिसाज्ला अरुप हालैया नखरनि आंखालखौ सुफुंनो थांखिजों थांनाय 17 मेआव तामिलनाडुआव खामानि मावनो होननानै रङियानिफ्राय ट्रेनजों रावना होलांदोंमोन। नाथाय तामिलनाडु मोननायनि सिगाङाव अन्ध्र प्रदेशनि साइना गंजम होननाय रेल स्टेशनाव ओंखाम उखैनानै साहा लोंबाय थानाय समावनो हरखाब ट्रेना खारलांगयो। बेनि उनाव अरुप हालैजों थांफानाय लोगोआ चेन्नाइ सौहैखांनायनि उनाव नखरनि सुबुंनो फनाव गोमानायखौ खौरां हरो। अरुप हालैनि गोमानायखौ लानानै निकासि पुलिस आउटपस्ट थानायाव नखरा एजाहार होबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दुखुजों भुगिनांनाय नखरा सोरबाफोर गोमानाय अरुप हालैखौ नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7099205800 आव थोंजों खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। मोर नाम श्री उलुपी हालय, मोर मालिकर नाम अरुप हालय। जो बुधबार रातिपुৱা 7 বজাত চেন্নাইলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল। বৃহস্পতিবাৰে ৰাতি 12 বজাত ভোক লগাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনৰ পৰা নামি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ট্ৰেইনৰ পৰা নামি আহাৰ খাব খোজোতে এনে অৱস্থাত ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল। পিছত দেউতাক ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পিছত দেউতা তাৰমানে উগুল থুগুল লাগি গ'ল আৰু কল যোগাযোগ হৈ আছিল মোবাইলৰ লগত। তাৰপিছত তাৰ পিছদিনা শুক্ৰবাৰৰ পৰা তাৰমানে আজিলৈকে মোৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ আছে। পোৱা নাই তাকলৈকে দিয়া গৈছে থানাত ৰেজিষ্টাৰ কৰা গৈছে। এতিয়া আমাক অতি সোনকালে মানুহজন লাগে আৰু এই মানুহজনক দেখা পাই ফটো সহকাৰে মানুহজনক ৰাখি থৈ দিলি হ'ল আৰু আমাক যোগাযোগ কৰি দিলি হ'ল। পাৰিম 81330308 8133035708। মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম অৰুপ হালয়। যোৱা বুধবাৰে 17 তাৰিখে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে চেন্নাই যাম বুলি। ইয়াৰ পৰা ৰঙিয়াৰ পৰা চেন্নাইলৈকে গৈ আছিল। গৈ থাকোঁতে যাই শুক্ৰবাৰে মানে ইহঁতে তাৰপৰা বুধবাৰে গ'ল, যাই বৃহস্পতিবাৰে গ'ল। শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱাই মোটামুটি 4:50 তাৰপৰা ফোন কৰলাক যে দেউতা মই ইয়াত নামি ৰ'লোঁ, মই এতিয়া কি কৰোঁ? এই বুলি কোৱাৰ পিছত আমাৰ অলপ এইফালে সিফালে মানে হোৱা দোৱা লাগিল। হোৱা দোৱা লগাৰ পিছত মই আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই আৰু কি কৰোঁ? তাৰপিছত লগে লগে আৰু মানে ইফালে সিফালে ফোন কৰি তেতিয়া তাৰপিছত তাৰ চুইচ অফ হ'ল। চুইচ অফ হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া একো অনুসন্ধান তাৰ পোৱাই নাই বৰ্তমান। আমি পুলিচ থানাত এখন দিছোঁ, এজাহাৰ এখন দিয়া হৈছে। আহ্বান জনাম এইটোৱে মোৰ, যাতে ল'ৰাটোক কোনোবাই যে দেখা পায় তাক আটক কৰি থওক আৰু ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, ফোন নম্বৰটোত যাতে কৰি আমালৈকে জানক, নহ'লে থানাত ওচৰত কোৱা থানা পালে তাত সমজাই দিয়ক। ফোন নম্বৰটো 7099205800। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।